Ya Allah nang aigi ummat maaf tobi. Ya Allah nang aigi ummat si maaf tobi draga di kanahan tobi gani hana kapla ire. Allah na ire. Habib si kapman gre. Jibril nang chalo aigi Habib si kapman gre. Nang chalo hana Allah ke nabi ke manakta Jibril ne amin la yedo Allah ke nabi da hanglami Allah ke nabi na hak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin. Allah sadaqallahu alazim. Ekoi khwaidagi phaba laibaga bana karino haiba matamda ekoi se adum laba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ummat ni. Kya to pu ummat sing jannat chang ba am phobu ya kiroi Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam ki ummat sing na jannat chang dri phoba. Ekoi gi damak te laibak phabani Allah taala na ekoi gi nabi nungsi ba se maha ekoi gi ummat ekoi si makha ki ummat ohen ba bi se duk madik pai. Ai myamda ten tak na bayan khara ka tawraka inshallah matam kai to aga masi bukoi punna maktami nasi kana gi sunate masi ekoi gi amsung nabi ki wari. Nong majra Musa alayhi salatu wassalam tur hai beching najda Allah taala da faryat turmi Allah nahang na igi ummat gi anu faba top ummat top lairi rahin hanglami matamadri Allah nahang na igi ummati adik matik fahalin hang na mansal wa fo kawri bani habdi jannat gi adugum laba chahi nifu jannat gi ahaw ba chana thakna ba ahaw ba thumba makan makan gi ahaw ba si jannat gi pura aga ma koi punna makching du phamal laga Allah na pichari bani adam Musa alayhi salatu wassalam gi mioi sing Matamadra Allah Ta'ala na Allah Ta'ala dang kacharam ya Allah ayu mati yam no fai na ayu masjid ke na fabato pakana bo leiri bano hin hanglami matamadra Allah Ta'ala na hai kai na Musa nang kari khangdana no aroi bada gi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habib amala kani ma ke ummat to adug mati fai dunya ma sa punna ma ke ummat si dagi so ma hang fo fai kam fai hai matamda ese ke aina dunya makhluk punna maktagi aina yanen faba sum tawdana ummat adun ummat kuding wakti man yele na fai sinai Matamado Allah Ta'ala ni ko Hazrat Musa da Allah na hai bisi aduk badik fayen to Musa angak pom phawre Musa ya Allah na hak na aigi ummat singdi jannat tagi chahi ni fu phamal laga na hak na ahaw bada pijabani mahak ki adum loba nong sa sarakum matamda ungasin urum lang halaga awaba le hendabani mahak popo ko matamda mafi yaw dabdo ya Allah na hak na mafi gi sata pi na biraka madugi fi adu na set pasena mahak ki jawani gi matamda jo fi adu gi sa sata dubak cha hollapami karigum mathabu ambo suba ki darkar o hendabda phammaga picharaga nuhaina thammi bachahi nifu Allah na hak na adu yamna nahak na nehaman picha kraba nahak na nawaz taw kraba tumlaban aigi ummat sing sida ki hena fa ummat lam laiba angak pam farome matam madam Musa gi alayhi salatu wassalam na Allah da farya tawi ya Allah adoi betara gadi adugi ummat la aingonda pira usting haisi Musa nang lammi Allah adoi betara gadi madugi ummat to aingonda pira o hana hairame Musa alayhi salatu wassalam da Allah na hay Musa madusu oy thok piyaroi maram din nang amusung makoy ga lakadaba se mayamang khitne sinais adusu Allah na kabul tawbidre ma ki to yaro hen ani subda mak habila me Musa na ya Allah ay hak pu mak adugum laba ummat aduge manung chalhan bi haina adusu Allah ni yadre tamadura Allah da ya Allah makoy bo aina amak tang yeng badi phangan gadra ya Allah makoy bai amuk to su yeng bo ubo phangan bi sinais Allah na haire madusu yaro haire maram di baut yamna lap na krabo chahi kaya ge mamangi matam amada Allah na haibani aikoi matam maduda aram arwah da lai ge matam madun Musa da Allah na haine Musa madu joi thok piaro makoi sing do kona lak kadaba ummat amani nanga maga yamna lapne makoi hojik alami arwah da lai bani adun adu joi thok piaro Allah na kabul tawdre Allah da haire Musa he Allah ya Allah na mahaki ummat ado ingon pina biyo haibasu ya Allah na yadraba ai hak po makoi jimnung chalan biyo haibasu yadraba makoi sing adu gi saktam do amaktang ugi hay adu su yadraba ya Allah amaktag na ngonda hayage ya Allah makoi khonjen do amaktang di ya Allah ingon tahan biyo sini Hazrat Musa alayhi salatu wassalam Allah da haire matamado Allah tabarak taala na adu made nangi dua qabul tawrani yarani sini Allah na haise adu made nangi dua qabul tawrani yarani haire matamadra pare Musa nang taro haina Allah taala na haire aduga Allah ki nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ummat ai koida Allah na kawi ai gi habib ki ummat haina kaw matamda labbek ya labbek haina adum ya Allah labbek haina khumla i madugi khumlak pa adugi khonjel adu idna adugi matik faje kaya gi matik faje hayu matamda Musa asin angak ko faw khirami aduga ma hairami karena ya Allah maduk yamna fajaba khonjen maduk yamna nungsiba khonjen ya Allah karamba ummat bo oiribano makoi sing aduk
yamna fajai haina chahi kaya gi mamang aduk yamna fai haina nahakna tarif tawriba madik magun thagatliba ummat sing ase karamba ummat no ya Allah makoi gi khonjel achibu taba matamda aduk matik nungaiba aduk matik nungsiba poi ya Allah mahamakta di haibiu makoi sing ase karamba nabi gi karamba ummat oigadabano karamba rasul gi karamba ummat oigadamo Allah amakta di hayo na hare Allah na hare Musa nang khango ma ai adung laba nang ngachi taba phangiba khonjel ase adum laba ain aroibada ai gi achan bahabi Muhammad ana aina thaganie jamin dana Muhammad kaunaba asman dana Ahmad kaunaba zamin gi miyoi kuding mang amin sadik haina kaunariba maha ki firandi dunya gi kone kone jaga jaga kai kuding makta jungadaba ngasi chu maha ki habib adugi tufel dagini ai ko gi kone kone yum lekai kuding makta Allah Islam yo holliba amaktang haibiu dunya gi karamba ma phombo yawno Islam gi filan yawdaba amaktang hai amma bo wal masa punna makta state amada country amada musalman gi firan jungdaba musalman laitaba country holte kana ge to fail dono ikoi ga habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge to fail dagi Allah na yo holli bani Allah na loina musib habib ki Musa adum lo aroi bidala kadaba nabi Muhammad to madugi ummat ni sinais Musa na wah Allahu akbar itna to khalam gadam iske adam marai bak fakra makoi sing Allah na ko taarif tawriban matamad hazrat Musa alayhi salatu wassalam da Allah na hai ye Musa nang khangbra ye Musa nang kangbra masigi ummat singase ai ginakta makoi adugi matik bagun wangani karigumma makoina ai gi imanakta ai hangonda makut thangat laga dua torok matamda makoi thangat laga tawriba dua makut ado thang thadringai gi dua do loire tawba adugi matungda makut aduna makhada thang thadringai gi marak aduda aina ai gi habib ummat ki makoi toriba dua do kabul tawgani sini Allah na hais Allahu akbar koi gi matam magun Allah na kaya gi mamang dagi thagat khrabaneba अरे भाई साहब अखोने इसाने इसागे मगुन खंगदबगी वानी असेंगबमक्के अखोसी याम फदिक मगुन वांगे करिगिदमक् तो वांगे अदुंगब अचानब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत ओइरुबदु मदुगी बरकत तगिने अल्लाह भाई साहब नबी मतिक मगुन दि थागतना करागुंबा अमतन गमगदम नते दुनियादा कनानो नबी नते या खंगदबा देखो अइना ngasi mayamda haiba wafamsing asidi akhoi nabi gi nungsiba je thamoida watbana maram oir ai haining badugi damaktani ngasing mayamda bayan tawribachi yangbiu jaga jaga kai khuding makta Allah ke nabi gi maming khaktani khoi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko haina khangba kana gi masha gi haksang dagi body gi pat khuding maktagi nabi gi sunnat gi matung ina punchilen ba khoi gi mangda kana yawbono ai khoi gi mel oina khas kar oina insan myob nupa oina pokko myoi singasi kana go mi ambo makoi kha ki haiba gi wakhal leite kya nang na hayang Allah gi manakta hallaga 시다가 가이고 만능나 짭기만 맞던 마도다 능기 남아야도 나고 아바보 야우다비다 랑나 개다가 가버드 정리버도 가스 모함메드 기 ummatni 하이도 능 이카이로드레 हालांकि कोई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैथों मुबारक तो मकोई मुबारक हौग्रिबनी महा की मैथों अदुदगी हेन फजबा अतोप कनाबो लेरिबनो महा की मवों महा की मतौ तंगे हाइबी वखंदे खंदे दुगा अखोई नगसी पूरा कोक्तलगा नबी उम्मत हेन कबर चंग अल्लाह न माफ तो भी होई चनो अखोई सीद्रिंगा की मनंग मसी अदु खंदगदब नतब्रा भाई साहब अल्लाह ताला ने पुसी है थबिरफु महा की नबी की उम्मत अखोई माँ की मतुंग इल्लगा चचे भाई साहब अखोई नबी की नुसीब अखोई थमोइद वाली जब तक कि नबी की नुसीब अखोई थमोइद पूरा बराबर हपचंद्र बोबा कभी दसु अखोई नबी की उम्मत असेंबा हमसुंग ईमान वाला मुकम्मल ओइबा ngमोय अखोई की नबी की मगुन दिने थागतनसु लोइबा ngमरोय थवान मिचाक तगी सु हेन nganba नुमित था तगी सु हेन nganba पूर्णिमा की नुमित तगी सु हेन nganba अखोई की नबी की माइथोक मुबारक अल्लाह के नबी द गजवाई उहद हाइबा लान मुंग अदुदा लान दगी चिंग अमगी मथक काखतलगा अल्लाह के नबी न चिंग अदुदा ngaब मतमदा चिंग अदुना खंगेबा ngasi aigi चिंग द ngara iba ase मोहम्मद निको अदुना चिंग गे लेबा अकन बा दो मदुगे लेबा अकन बदु स्मोन गुमना मोन की मरमदी अखोई गे नबी अचिन काखला aga चिंग ngon द ngaब मतमदा लुंगुम न कन बतारगा जे इकाई जे अदुना नबी न ngarak बने अदुना ai लेबा ओन मोल मो स्मोन गुमना ओलगे हरगा ओन के बने अरे भाई साहब चिंग दु फोब नबी न ngaब स्मोल ओन ओली स्मोन द गे न मोल लगा ओलन गे बने लेकिन नबी की सुन्नत अदु अखोई की पुसी दा चलगदी अल्लाह ना अखोई ची करम मोंग द माई पाखल लोइद्रो जगा कई खुदिंग मक्त लोइना माई अल्लाह ना पाखन दने
Sirve Chilnausing Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ke matip magundi thagatana so amsong bayan tawdana so lawyer with the bayani Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke Nabi ke nuksibana maha ke nuksibana nupi dagisu icha dagisu aigi ima dagisu ipa dagisu ichi naw dagi lekai dagisu mahla dagi khongam dagisu pura state dagisu wal dagisu masa punnamak dagi man dawla sana lupa kuting mak dagi koi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na koi dagi hena kari gumba ina nang nuksida taragadi ai iman mukammal aseng bu oi biaroi مرمدی کوئی نبی دی دنیا پلوں خود ہی مگر نبی نے ہے دوا تو بنی جن نسو اللہ کے نبی وہ جنات نسو اللہ کے نبی وہ نبی نے ہے اقرار تو بنی سا خود ہی مگر نسو اللہ کے نبی وہ نبی نے ہے اقرار تو بنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متم دا ساوا سنگ جن اللہ کے نبی وہ کیا کے مدی کام ننگسی ہے متم دا ادگم لان بون ادگی لال ادگی منوں اددا تھوائی لان گدب کھج کھک نgai رو متم دا اے نا کے اپام کرینو ہایو ہینا ہنگو متم دا ای اپام دا ای دنیا دگی ہن کی بدو کُیدر أي هن خردوا مالي أدون أي ما يثوم مبارك سيدنا محمد كما يثوم مقتدي ينجع أمقتدي أيمون وهن بيو هاي ومتم دا لا وننج أبام بدو وهلا حين بورك تللي دو محمد صلى الله عليه وسلم بدو ما يثوم مبارك أدو ما عند ينقول شابا ننجي نما عند محمد ليه هاي متم دا فوق لا ونا هقول ترب أدو نبوا ثواي لان قدرك دنيا دقي تدوق لم داي دقي أروي بقي كونتا أدو دا محمد تو ورقي هاي ينقول متم دا محمد دو بين ينقول دنيا دقي ليك كده ayu angan bahurok matam da kasam jaraga haidi bani ai dunya hek nomit tok bahur koi tum bahulak patam dei dunya gi pot ase ama babu udni ngai gamang da ahan bada ai muhammad ke mai thong do han ugni har ga chil ga nabi ke manak ta allah ke nabi ke mai thong mubarak to ahan bida ui bani ai bhai sahab makoi sing adu allah na awang bada thangat tra kana na awang bada thangat katru si hayo makoi sing ji awang bada thangat tra kana na allah na awang bada thangat katru sam tang hayo حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ہان بے اسلام پر رکھیوا اتگم لوا اللہ کے نبی نے ماں کے ممنگ سے صادق ہے نہ کوری بنیا ماں نہ اللہ کے نبی قیام نکشیبا قیا کے مدک بیا ماں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنکشی ہے متم دنے دو من نبی لما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا کوا کے اتگم لوا مکہ والا کے میو سنگ سن اللہ کے نبی سے اوا پیرگا پھورگا ہم سن اکای پیرگا umayam no umjal lag lay matam maduda Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam bache phu pa wasi kana gomba ya mioi amana makka ki mioi singa abu bakar siddiq radhiyallahu taala anhu tamme ya abu bakar siddiq na ke aseng marup nang ya aseng bachan marup ni hai bado matam chubba nang thaduk na dama muhammad ado makka ki mioi singa dro ma ko ikai piraga santhi lang laga nama solikan awa piraga ma ko phudana chaibidana machin thidana awa pe hore nang nang gi dos adubo marup adubo asan ba adubo hundok ga nang se nungai lei ba haina mi na pau thang adamna kudak adur abu bakar siddiq اللہ تعالی عنہ نے چیلے دگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا تگلے دگا اللہ کے نبی نہ رے اے نہ کوئی کنا کو ابو محمد چھوک پیارو اہان د انگون چھوک کدا بنی ہائنا ہائرے اکای بکھنگ دبرا ادوم لبا محمد اسنا اتم بکرینو اران بکرینو ہائنا نہ کوئی پن مکہ مرتا تا امترا ادوگا نہ کوئی نہ مہا وندنگم ہائنا پھو بہای متم دا میام سنگ دن ساورگا محمد تک پھو دبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د چنگل لگا پھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د پھو متم د دیوای mayam sing aduna phu matam dadi nabi de phu tu ma gi thamoi leiba ngamde chele do Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu si phu matam da wan thare na masadu ine ikek chelaga ine itar mayum de pure do bi host oi re ma se wan thagre phu mandan mayum de pure mama aduna ma Abu Bakar Siddiq ko ana bu hidak lak ha be do mamit tu panggal adi phani ko icha se ngai mamit panggal gyan khajik tangla abadi phani han ngai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu na mamit pangkhale aduga gyan khajitang lak matam mama aduna icha nasado khar nungai bakari bijau no ima na icha ki damak tar matam madu Abu Bakar Siddiq na ima ai kari go am pho pam ti ai hida gujaroi jak gujaroi ahan bada ai Muhammad ki pauta ba pam Muhammad kara lei puno ma kam dor bro ai budu ai pauta ni ngai mama aduna hare karina ichano pa na ki halat se sigad di sanjine nang hogat bangam drebe tummai bangam drebe chabangam drebe hida ha pa bumang adu yam na wan thara leiraga nang an man amai pang bagi hogolak matam da nang gi figure ase gi tawbagi mut nang na Muhammad hangi ba adu gi ju pau soidana khangani nang gi na sanu ngai tri bi gana khar khaji chajan se chak se adu nang sa du ngai na bana ima jab tak ke ai Muhammad ki pau ta dri pho ba ai gi chindak kari gumma amabo batang nga taroi charoi Allahu اتنا اللہ کے نبی نکسی مکوئی دنترو اللہ نا نکسی بدن مرم موری وہاں بتا گا تھانگت لے باسے بیچارہ اپائے لیتا بنے نا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقت صحابہ مت تھارے اطوپ ساتھی مت تھارے پاؤ لہلورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی mayumda adum mafam amada lay haybagi paw si ta matam Abu Bakar Siddiq aduna chadabi thaktabi layba ngamtaba halal manakta lai aduga ay Abu Bakar Siddiq nahakna ne paw taningiba Muhammad adu karisu sokte ma soyna mafam amada lehowe anare fare ado idara ay hawgat lagi harga jallaga anaba dun hawgat ledu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke manaka jelaba Allah ke nabi ke manakta Allah ke nabi ke mai thog mubarak tu masad matam de masad ha ay khara nungai re hain hai matam madur Allah ke nabi ne kawjal Abu Bakar Siddiq nahak na tawru bisi kari no hai matam Allah ke nabi nahak mat Abu Bakar na hai Allah ke nabi nahak na adum na awaba piraga mo Abu Bakar na karam na laiba ngang pani adun Abu Bakar na khang ngam de na China do isan laujari bani hai ne ba bhai sahab itna nuksiba ase Allah na makoi do awang mathak tang thangatra karhan thangatru hayo Allah ke nabi ne hai re kare na hayeng qiyamat ke nimit Allah na aibo kabar da gi hagula lakum matamda aigi ye donge na kanda Abu Bakar oigani aigi oironge na kanda Umar Faruq oigani hai sat oina Allah na hagut halna kane aduga Allah ke nabi gi kabar adugi hek thangna ban nakalla da kana gi dafan to Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ge mahang Allah ke nabi nungsi ba aduna maram warga Allah na mabu shiba matam kabar adu so nabi ke sata Allah na loina hale hayeng qiyamat ke nimitta Allah na hagula lakum matam so nabi adu gi hek thang na ba kabar dagi magi elum thang man kan de Allah ke nabi ga hagut miner kare masidagi he na marai bak phaba kari amuk lau khigen aduna ni aikona dunya da aina nungsi de ba mi adu aduga matam chuppada Allah na hayeng hagut min nangani haina Allah ke nabi na dok perami kari ko manang atopa jati amagi niyom culture niti adu banang na pamaga dunya da sigib dar gadi Islam ge adu fajakraba asinang yaning da pokpani maduna maram parnang hayeng siba matamda Allah na atop nang pame ba jati gi kabar adu dagi Allah na hagat angani habi hadith pak mafhum ni nung siri bai chin nausin Islam ga adum lo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madun khoi gi damak to wa kiba khoi gi damak to khanbi kiba jaga amada Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam kapaga Allah da duha to ya Allah aina hak manda hairi bani kapaga nang aigi ummat maaf to biyo Ya Allah nang aigi ummat maaf to bi Ya Allah nang aigi ummat chi maaf to bi draga dikanahan to bi gani hana kapla Allah na ai habib chi kapman gre Jibril nang chalo aigi habib chi kapman gre nang chalo hai na Allah ke nabi ke banakta Jibril ne amin la yedo Allah ke nabi da hanglami Allah ke nabi na kari ki damak ta kapbe bunu hai matam da ai karam na kapboy to bunu aina dunya da han matung da aigi ummat singa chi kari halat heu gani kash kari go ummat loina mak jahanum gi mai ke jat ki bata ragadi hai bagi fikar da kapbe mun hare Allah na adu gi damak ta aina ke na ga thari ibn hare ya nabi nang kari chu war rogun Allah na nang gi ummat ki maram nang bo khush wahin gani haraw han gani haina Allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam maduna kappa gi khoi dua tamak torum mi bani Are bhai sahab Allah ke nabi na ikoi nungsi badine kana go mi ang bona parman pininga leite ma ngasi angak pani yango awa ba kaya pira aba matum da foba Allah ke nabi ne khangaga ai ummat asi gidamak tani haina para tamam me bane bhai sahab ikoi dinga si Muhammad sallallahu alaihi wasallam gin sunnat ama jinda tawbagi na kari gumma ma bo khangde ba bhai sahab bas ai hingi ahan ba phijet kani nungai ba mong da laigani phaja ba haw ba tawning ba ta tawari nabi na kari pami bunu rasul na kari pami bunu hai ba kari gumam bokhangde are bhai sahab ai yamna hainingai thamoi ji kai re duna senga ba wafam ta ji Allah ke nabi nungsi ba apsi Allah ke nabi gi nungsi ba thamoi da hapaga loina na ai koi nabi na pamam ba niyom niti ai koi pusi hinse ba Allah tabarak taala na ai koi na koi pusi hayat thamhiri ba nabi sallallahu alaihi wasallam na pam ba niyom niti di hin bang be pangan pine boisan bayan khajik tang ase koi mam tar amal to min se bayan pambir bung hon channel subscribe to be thambi inshallah next mathang thagalak matam de koi amma to na tamin ni ai da mak to inshallah